Ani katulong nga pulong han aton Ginoo antes siya mamatay amoan babayi iini an imo anak iini hiimo nanay. Woman, behold thy son, behold thy mother. Dida ini kuhaa han ebanghelyo ni San Juan kapitulo 19 bersikulo 26 hanggang 27. Didahan katapusan nga nabitayan aton Ginoo han krus, iya kinita iya nanay nakada nabak daw nganan iya hinigugma nga tinun-an hi San Juan. Kabugtuan dida pala hini kinikita na naton nga ang Ginoo bisan kun iging kukuri na, bisan nakada nahinggaraoting nga posisyon, bisan kun ti kamaratay na waray pagpapanik, kundi puno an iya awareness, an iya paghibaro, paghiaram nga kun ano na hinanabuha iya, nganan iya consent, an iya kaburuton intact, gipupuno, iigsaktuhi, waray pagpapanik, waray kay ibani. Ano man iton aton kinikita di dahining nga sitwasyon, nga pagyakanan aton Ginoo, nga iginahatag niya iya nanay, nga dakan San Juan, nga ni San Juan igintutuin hi iya nanay, nga amo na ang magiging nanay ni San Juan. Nga tangang kabugtuan nga ti kamaratay, nagaandang gud kitang pamati, iton iya pagkatapusan nga pulong, kay natuod kita, nga may adagod gi importante nga mga tugon, asa nga ni nga ini nga pito nga katapusan nga mga pulong han Ginoo, nga iya ginluwas, pinagmamati ang gud naton maupay, ngan kinukulawan, kay may ada importante nga tugon ha aton. Asa nga ni nga ini nga tugon ni Jesus, may tungod kan iya nanay, nga dakan San Juan, nga dakan iya nanay, usa nga paro-parehohin last will and testament. Igin susurat nga may ada kahulugan. Igin surat ni San Juan tungod kay punuhin kahulugan. Nga ang kahulugan usa nga hinumduman nga nagpapabilin nga may ada epekto han kinabuhi. Nga pagtikaupay ngan pagpakaupay pa han kinabuhi. As ito't mga ginbibiling nga katapusan nga mga pulong itong tikamaratay. Pulong kunta nga magpapabiling hinunumduman nira, di lang pag-iinorostriyahon kundi nga may ada kahuluganan era kinabuhi hin pagpadayon basi magkamay ada pa hin mas maruupay nga kahimtang iton kinabuhi. Ano man an iningagin bilin han aton Ginoo, iton kadamaan nagbibilin hinti kamaratay na hera, bulawan, salapi, dungog, poder, mga tugon nga kun mamatay na ako, hikaw kun pagpadayon hiton akon posisyon, kun hi ako dako nga politiko, magpadayon kun akon mga anak hikaramo, magpadayon kun tayong kariko naton, magpadayon kun tanging kadampat aton mga mag-upay nga hinumutangan, balay, dungog, o kun ano paman. Anigin pilin han aton Ginoo, diri bulawan, diri salapi, diri dungog, diri poder, diri ngaran, kundi usa nga tao, nanay, hiiya nanay mismo, ang gisuukihan kasing-kasing ang aton Ginoo. Iya nanay usa nga testamento para aton nga ginsumatan aton Ginoo. Ngan ang disipulo nga nakaday San Juan usa nga natindog in behalf nga tanan nga mga apostoles, nga tanan nga mga karuyag magsunodhan Ginoo. Ano man ang hilarong makahulugan hindi nga pagbilin ni Jesus ang aton Ginoo kaniya nanay. Para itong aton experience nga tanan, himpagkakaklaro nga may ada kahulugan itong nanay. Pagkaklaro itong importansya, itong papel nga ginadako nga kinakaptanit nga tanan nga nanay. Ginadako ang papel ni Santa Maria kumo nanay han aton Ginoo. Ang pagtimang no iya, pagbantay iya, pagbulig, magmaupen iya pagtubo. Diri nga naging disregard ang tatay, ang aton na may gugmaon nga tatay hi Senyor San Jose, han aton Ginoo. Kundi usa nga pagpahayag ni Santa han aton Ginoo kan Santa Maria nakadahiya tubtub ang katapusan. Kung may ada nagpabilin nga suo kan aton Ginoo, ang tanan nagpaplag. So ka aton Ginoo diri la tungod kay may relasyon haddugo kay nanay kundi han iya pagin matinumanon ngan tangkod nga tinun-an han Ginoo. Wara iba kundi Santa Maria. Asan karuyag ig-highlight ha aton tagan hin importansya ngan doon ni San Juan
Ngan aton Ginoo labi na gud nga nagbilin kan iya nanay nga dakan San Juan. May ada babalikon ko very special ngan unique nga bertud iton nga tanan nga mga nanay. Labi na gud di Santa Maria tungod kay diri na layan nanay ordinaryo nga tawo kundi nanay han Dios. Ini nga nanay han Dios iginbibilin haaton kumo modelo kun patiunan o iton pagin Kristiyano. Iginbibilin haaton nga magturotdo kun patiunan o iton padayon nga pagsunodhan Ginoo ngan panbatihan Ginoo. Kasi nga ning usa ka beses may ada nagtagos siya kaniya nanay siringan tawo nga nakadahing ka sisurtihan ni imo nanay nga nagpasuso ha imo. Ikaw dumagko ka na kay Ginoo ka, harangdon ka, nagmimilagro ka. An baton han Ginoo siniring diri tungod kay nanay ko hiya nga swerte hiya kundi tungod kay namamati hiya nga nagsusunod hiya han pulong han Dios. Asa tiya Santa Maria usa nga nanay nga ginahatag haaton nga magturutdo modelo kun patiunan o iton padayon nga pagsunodhan Ginoo ngan panmatian iya pulong basi magin mas surusuok pa kita haiya ngan diri kunta kita himulag han aton Ginoo. Ini nga iginbilin han pulong han aton Ginoo may ada bahay na epekto han tinaraon nga mga adlaw iton aton kinabuhi. Iton aton kinabuhi hapag kaya na tubtubang katapusan. May ada kabugtuan haano nga paagi tungod kay Santa Maria iginbilin han aton Ginoo kumo usa nga nanay modelo magturutdo nga amo mismo ang imahen ng simbahan. Kung may ada naton kukulawan kung ano nga patiunan o itong simbahan may nanabo, wara iba kundi Santa Maria. Kung may ada usa nga ginihingyap itong simbahan, wara iba kundi ang ginagian ni Santa Maria nga amon iya pagin imakulada, waray dumit. Nga tubtubang katapusan, nakaangbit iya han himayahan Dios, han pagkabanhaw han iya lawas, ngan hangi hahalarumi nga relasyon nga amo ang pag-ukoy didto mismo ha langit. Asin hiya Santa Maria kumo imahin han simbahan. Asin init nagpapadayon nga hingyap naton kada Domingo kung nagkakaoro sa kita. Diri lang nga aday Santa Maria kundi nga magin hinugad kita kan Santa Maria. Magin parte kita ang kinabuhi ni Santa Maria kumo simbahan. Nga nakatapusan nagpapadayon hiya din hiya aton tubtubang katapusan tungod kay hiya itong tulay sa ring itong simbahan, pagturunan itong simbahan, mediatrix. Hiya itong tulay, tikang han Dios, han langit, nga niha aton hatuna. Asa nga, gayda ko hiya habahin itong grasya. Gayda ko hiya itong mga pag-ampo itong simbahan. Kay pinaagit mga pag-ampo ni Santa Maria, nagdudugang nga nagsusulwak ang grasyahan Dios. Dili tungod kay Dios na hiya, kundi tungod kay ginbuot han Dios, kumunanay han Dios, nga mahimo nga burabod han bendisyon han grasya han simbahan naton nga tanan. Hinaut-unta nga ini nga aton pamalandong, makabulig pa iton aton pagtubo, sugod kay Santa Maria, ngan makapuno ha aton han bendisyon, tikang han mga pag-ampo ni Santa Maria. Amen.